Muri aya makuru yo ku itariki 29 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2026 ndaza kubwira ko umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yabwiye abakoresha umuhanda ko bakwiye kwitwararika kuko itegeko rishya rigenga imikorere y'umuhanda rigiye gusohoka rizajya ribahana nta kujenjeka. Nanone ndakubwira ko amakosa Ubwongereza bwakoze mu guhagarika umushinga wo kwimurira abimukira mu Rwanda kuva muri Mata umwaka w'ibihumbi 2024 yashyizwe ahagaragara. Iki gihugu kigomba kwishyura u Rwanda nibura miliyoni 100 z'amafaranga akoreshwa mu Bwongereza, British pound, akaba angana na miliyari 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndakubwira ko nanga yaburiye ingabo za leta ya RDC zikomeje ubugizi bwa nabi muri Uvira. Kinshasa, Kiliziya Gatolika yahakanye gucuruza Ukaristiya mu isoko. Mu gihe mu gihugu cy'u Burundi hafunzwe imbonera kure 35 zizira gucuruza lisansi ya magendo. Hakujya y'amazi magari, ingabo za Ukraine zawe umukoro wo kwica iz'Uburusiya nibura ibihumbi 50 buri kwezi. Kanwikaze nyamukuru mu mwanya wariwe 24 hours news, aho turibira hamwe amakuru aba yavuzwe mu masaha 28. Kananzike nkubwira ko umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yabwiye abakoresha umuhanda ko bakwiye kwitwararika kuko itegeko rishya rigenga imikorere y'umuhanda rigiye gusohoka rizajya rihana nta kujenjeka. Nibyo yatangaje mu kintu kidasanzwe cyatambutse ku mugoroba tariki 27 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2026 kuri Kit Radio, aho yagarutse ku itegeko rishya riherutse gutorwa n'abagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. ISP Rutikanga yavuze ko iri tegeko mu ngingo yaryo ya 6 mu gaka ka mbere avuga amabwiriza rusange y'ikoreshwa ry'umuhanda, inshingano z'ugenda mu muhanda igihe habaye impanuka ndetse n'inshingano z'ugenda mu muhanda ategetswe n'umukozi ubifitiye ububasha. ISP Rutikanga yavuze ko abatwara ibinyabiziga bagomba kubahiriza amategeko uko bigenwe, uzabirengaho akazahanwa n'abashinzwe umutekano wawo. Aho yagize ati iri tegeko rikoze neza kuko nubwo harimo ingingo zitandukanye zirimo n'ibihano, kandi rigaha ububasha umupolisi bwo guhita abona ako kanya uwanze kuryubahiriza. Niyo mpamvu ngira abantu inama yo kudatinya ibihano, ahubwo bakwiriye kwitwararika kutagwa mu makosa kuko impanuka zigira ingaruka ku buzima bw'abantu. Reka nkubwire ko mu itegeko rishya rigenga imikoreshereze y'umuhanda, ISP Rutikanga yavuze ko igipimo ntarengwa cya alcohol ari 0.8, gusa atanga inama ko umuntu wanyoye inzoga aba agomba guca ukubiri no gutwara imodoka kuko byamuteza impanuka. Mwumishina ya makuru reka ubwire ko amakosa Ubwongereza bwakoze mu guhagarika umushinga wo kwimurira abimukira mu Rwanda kuva muri Mata umwaka w'ibihumbi 2024 yashyizwe ahagaragara. Ubundi iki gihugu kigomba kwishyura u Rwanda miliyoni 100 z'amafaranga akoreshwa mu Bwongereza, British pound, akaba angana na miliyari 200 z'amafaranga y'u Rwanda, nk'uko itangazo ryaturutse muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ribigaragaza. Kwa 24 Ugushyingo umwaka w'ibihumbi 2025 nibwo u Rwanda rwagejeje ku rukiko mpuzamahanga rw'ubuhuza, Permanent Court of Arbitration, itangazo risaba ko habaho gutangiza ibiganiro by'ubuhuza hakurikijwe ingingo ya 22 y'amasezerano hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda yerekeye ubufatanye mu kwimura abimukira n'iterambere ry'ubukungu, Migration and Economic Development Partnership (MEDP). Iryo tangazo niryo ryatangije ku mugaragaro izi manza z'ubuhuza hagati y'u Rwanda ndetse n'Ubwongereza. Aha u Rwanda rwavuze ko aya masezerano y'ubufatanye atari igitekerezo cy'u Rwanda, ahubwo ngo yatangijwe ku bubasha ndetse n'ubushobozi bw'Ubwongereza nk'uburyo bushya bukomeye bwo gukumira ingendo zishyira mu kaga ubuzima bw'abimukira. Bwari uburyo kandi Ubwongereza bwabonaga ko buzakemura ikibazo cy'itandukaniro riri mu mahirwe y'ubukungu ku isi, ari nayo mpamvu nyamukuru itera abantu kwimuka mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ku rundi ruhande bigaragara ko
u Rwanda narwo rwakiriye neza iki gitekerezo. Nk'uko iri tangazo ribivuga, ubufatanye hagati y'ibi bihugu byombi bugaragaza ubushake bw'u Rwanda bwo kurengera abanyantege nke hashingiwe ku mateka y'u Rwanda yo kwakira no gucumbikira impunzi n'abimukira baturutse hirya no hino ku isi. Nkomeje gahunda ya 24 hours news, aho turebera hamwe iba byanditswe byavuzwe mu masaha 24. Reka mbikomereze hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ubu nibwire ko nanga yaburiye ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje ubugizi bwa nabi muri Uvira. Umuyobozi wa M23 Colonel Nanga yaburiye ihuriro ry'ingabo rishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko nirikomeza ubugizi bwa nabi mu mujyi wa Uvira, abarwanyi babo bazafata inshingano yo gutabara abaturage. Aha ni mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe ndugukesha iyi nkuru, aho Nanga yasobanuye ko M23 yavuye mu mujyi wa Uvira ku bushake, ibisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeze, kandi ko atari ubwa mbere ibikoze kuko nibunagana na Warikare ariko byagenze. Yagize ati si ubwa mbere tubikoze, nibunagana twigeze kuhava. Muri Masisi ubwo hazaga ingabo za EAC twasubiye inyuma ibirometero birenga 100. Muri Warikare twarahavuye kugira ngo habe ibiganiro bya Doha. Ubu nabwo twasabwe kuva muri Uvira, ubundi turabikora. Reka ubwire ko Colonel Nanga yibukije ko mbere yo kuva mu mujyi wa Uvira yamenyesheje umuryango mpuzamahanga ko abaturage bawutuyemo bashobora kwicwa bashinjwa gukorana na M23, kandi ko abanyamurenge batuye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bashobora kugabwaho ibitero. Colonel Nanga yasobanuye ko kugira ngo izi mpungenge ziveho, M23 yasabye umuryango mpuzamahanga kohereza muri uyu mujyi ingabo zitagira aho zibogamiye kugira ngo zirinde umutekano w'abaturage, ariko ko ibyo bitigeze byubahirizwa. Aho yagize ati twavuyemo, icyakurikiyeho murakizi. Nyuma yaho dusubiye inyuma habayeho ubusahuzi, ubwicanyi ndengakamere, gufunga abanyamurenge, ibitero bigambiriye abantu runaka. Ikindi nuko hari imiryango igera kuri 900 y'abanyamurenge yavuye muri Uvira. Reka ubwire ko Nanga yatangaje ko abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari amabandi, bityo ko nibakomeza gukora ubugizi bwa nabi muri Uvira, M23 izafata inshingano yo gutabara abaturage. Aho yagize ati kubw'icyo rero turaburira aya mabandi ko nakomeza tuzafata inshingano. Nyiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka ubwire ko Kinshasa Kiliziya Gatolika yahakanye kugurisha Ukaristiya mu isoko. Ubuyobozi bwa Archdiocese Gatolika ya Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwahakanye bwivuye inyuma gucuruza Ukaristiya mu isoko yo mu murwa mukuru w'igihugu. Ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye amashusho bivugwa ko yafatiwe i Kinshasa agaragaza ibimeze nka Ukaristiya bicuruzwa mu maguriro manini supermarché. Abanyekongo bakoresha izi mbuga na bamwe mu bayoboke ba Kiliziya Gatolika bacitse ururondogoro bibaza uburyo umubiri wa Kristo wagenewe abakristo ugurishwa mu masoko nk'amandazi. Umushumba w'umusigire wa Archdiocese ya Kinshasa, Musenyeri Charles Ndaksalabisala, yatangaje ko nyuma y'ubusesenguzi bwakozwe byagaragaye ko aya mashusho atafatiwe mu murwa mukuru. Musenyeri Salabisala yagize ati nyuma y'isuzuma bigaragara ko amashusho yakwirakwiye adaturuka mu mujyi wa Kinshasa. Bikavugwa ko Kiliziya Gatolika yashinjije amatorero y'inzaduka kwigana Ukaristiya zayo agakoresha ibimeze nkazo mu nsengero zayo. Kiliziya Gatolika ihamya ko mu masoko yo mu karere ka Limeti hagaragara Ukaristiya z'inyiganano zigurishwa abantu basanzwe. Mu gihugu cy'u Burundi bikavugwa ko hagaragaye imirambo 3 ireremba mu mugezi wa Rusizi. Mu ntara ya Bujumbura muri komine Cibitoke mu Burundi habonetse imirambo 3 mu mazi y'umugezi wa Rusizi hafi y'umupaka uhuza u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo mirambo yabonetse ku tariki 27 Mutarama umwaka wa 2026, harimo uw'umugabo, umugore ndetse n'umwana. Soso Media Burundi ndugukesha iyi nkuru ivuga ko iyo mirambo yabonywe mu gitondo cyo kuri wa kabiri n'abarobyi bari mu mirimo yabo ya buri munsi. Bayibonye ireremba mu mazi bahita bihutira kumenyesha inzego z'umutekano zari hafi aho ku mupaka. Abasirikare
izindi nzego z'umutekano bahise bamenyesha ubuyobozi bw'inzego z'ibanze maze bajya aho byabereye kugira ngo hakorwe iperereza. Reka ubwire ko iyo mirambo yari yatangiye kwangirika cyane ku buryo bitashobotse kwijyana mu buruhukiro kwa muganga, ahubwo ubuyobozi bwategetse ko ihita ishyingurwa hafi y'aho yabonetse ku nkombe z'umugezi wa Rusizi. Ubuyobozi bw'aho ibyo byabereye bwibukije abaturage ko kwambuka umugezi wa Rusizi bitemewe, cyane cyane muri iki gihe amazi yiyongereye cyane, ndetse no kwirinda ingendo zinyuranyije n'amategeko zambukiranya imipaka. Nyiri mu gihugu cy'u Burundi nakabwira ko hafunzwe imbonerakure zigera kuri 35 zizira gucuruza lisansi ya magendo. Reka nkubwire ko abagize urubyiruko rw'imbonerakure 35 mu Burundi bagiye kumara ibyumweru bibiri bafungiye kuri sitasiyo ya polisi kuri komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura mu burengerazuba bw'u Burundi bazira ibirimo gucuruza lisansi. Social Media Burundi yanditse ko izo mbonerakure zafashwe zikekwaho ubucuruzi bunyuranyije n'amategeko bwambukiranya umupaka ndetse no gufasha abanyekongo kwambuka umugezi wa Rusizi utandukanya ibihugu byombi. Izo mbonerakure zafashwe nyuma y'inama y'umutekano yabaye tariki ya 9 Mutarama umwaka wa 2026 iyobowe na guverineri w'intara ya Bujumbura Major General Aloyizi Ndayikengurukiye, irimo n'abayobozi b'inzego z'ibanze, abashinzwe umutekano n'abahagarariye amadini. Kankubwire ko imbonerakure ari ishami ry'urubyiruko rya CNDD-FDD rizwiho ibikorwa by'urugomo no guhotera abantu mu buryo butandukanye. Raporo y'umuryango Iteka Rege yerekanye ko kugeza mu mwaka wa 2025 imbonerakure zagize uruhare mu kwica abantu barenga 110,000 mu gihugu. Reka nkwibutse ko turi mu kiganiro 24 Hours News, aho tuba turi kurebera hamwe amakuru aba yavuzwe mu masaha 28. Reka nambuke amazi magari ubundi ngwire ko umuturage yasutse ibisa n'imiti ku mudepite wa Amerika ubundi biteza impaka. Polisi ya Minneapolis ikorera muri leta ya Minnesota yatangaje ko umudepite wo muri iyo leta ufite inkomoko muri Samaria, Omar, yasutsweho ikinyabutabire kitazwi n'umuturage wakoresheje urushinge. Nibyabaye ku itariki 27 Mutarama umwaka wa 2026 ubwo Depite Omari yagezaga ijambo kubitabiriye inama, aho yavugaga kuri politike y'abimukira binjira muri Amerika bitemewe n'amategeko. Omari utakomeretse yashyize ubutumwa kuri X bugira buti: meze neza, nararokotse, ibikorwa nk'ibi bito nibizambuza gukora inshingano zanjye, sinjya nimirira abanzi banjye gutsinda. Reka nkubwire ko Depite Omari usanzwe ari umudemokarate mu mwaka wa 2019 yabaye umunyasomaliya wa mbere mu mateka winjiye mu nteko ishinga amategeko ya Amerika, akaba ari n'umwe mu banenga bikomeye ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump. Ni kenshi Trump yagiranye amakimbirane n'abademokarate bo muri Minnesota, ndetse yibanze kuri Depite Omari by'umwihariko, aho yanavuze ko abimukira bagomba kugaragaza urukundo, bakunda igihugu, bagahorana ishema ryacyo, ntibitware nka Omar. Reka ubwire ko mu ntangiriro z'uku kwezi Trump yanditse ku rubuga rwe rwa Truth Social agira ati: Omar akwiye gufungwa cyangwa guhabwa igihano gikomeye kurushaho, akoherezwa muri Somalia, igihugu kibi cyane ku isi, ahari ashobora gufasha mu kongera kubaka Somalia ikomeye. Ikabwire ko mu minsi ishize abadepite bagize komisiyo ishinzwe kugenzura imikorere ya guverinoma muri Amerika batangiye iperereza ku mutungo wa Depite Omar, nyuma yuko agaciro k'ubucuruzi bwe n'umugabo we gatombagiye cyane kandi mu gihe gito. Perezida w'iyo komisiyo James Kama yatangaje ko ubutunzi bwa Omari n'umugabo we Timi bagazamutse bikabije bukagera ku mutungo ubarirwa kuri miliyoni 30 z'idolari y'Amerika mu mwaka umwe gusa wa 2024. Mwomeje n'aya makuru, reka nkubwire ko ingabo za Ukraine zahawe umukoro wo kwica iz'Uburusiya 50,000 buri kwezi. Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yategetse igisirikare cy'igihugu kongera umubare w'ingabo z'Abarusiya zicwa mu ntambara bahanganyemo, ubundi asaba ko uwo mubare ugomba kujya urenga byibura 50,000 buri kwezi. Zelensky yibukije igisirikare cye ko gikwiye kuba maso kuko kimaze igihe gitsindwa cyane n'ingabo z'Uburusiya, cyane cyane ku rugamba rwo ku butaka. Niyo mpamvu
yifuza ko zikwiriye kongera imbaraga ndetse zikongera n'umubare w'ingabo z'Uburusiya zicwa buri kwezi, aho yagize ati buriya nk'umubare w'ingabo z'Uburusiya zikwiriye gupfa cyangwa zigakomereka ku rugamba duhanganyemo n'iki gihugu zikwiye kugera ku bihumbi 50 buri kwezi, niwo mubare nifuza kubona. Ibyo kandi nta zindi nzego bireba uretse Minisiteri y'Ingabo n'izindi zishinzwe umutekano kugira ngo tubashe gutsinda igihugu cy'Uburusiya. Reka nkubwire ko ibi byateje impaka zikomeye muri iki gihugu, cyane cyane ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Ukraine barimo na Anna ubarizwa mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Ukraine, wavuze ko iki gihugu gikwiriye gushyira imbere guhagarika iyi ntambara ndetse no gucyura ingabo ziri ku rugamba. Zelensky reka nkubwire ko aherutse gutangaza ko muri Mutarama umwaka w'ibihumbi 2026 ingabo z'Uburusiya zimaze gupfa no gukomereka mu ntambara bahanganyemo zageze ku bihumbi 35. Ni mu gihe bivugwa ko mu bihumbi 2025 ingabo ze zirenga ibihumbi 500 zaguye ku rugamba. Tuza gahunda ya 24 hours news, aho tuba turukurira hamwe amakuru aba yavuzwe mu masaha 24. Kahubwire ko Israeli yahawe imbohe ya nyuma na Hamas ariko ntiyanyurwa. Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu yatangaje ko umutwe wa Hamas wabashyikirije imbohe yabo ya nyuma, gusa agaragaza ko igihugu cye kigiye gushyira imbaraga mu kwambura intwaro ndetse no kukura mu gace ka Gaza wigaruriye. Nibyo yatangaje ku itariki 27 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2026 ubwo uyu mutwe washyikirizaga iki gihugu imbohe ya nyuma wari warashimuse. Reka nkubwire ko Netanyahu yavuze ko intego ebyiri zisigaye z'ingenzi kuri Israeli ari kwambura Hamas intwaro ndetse no kuyikura muri Gaza kugira ngo ibikorwa byo kuvugurura aka gace ko muri Palestine kazajwe n'intambara bitangire. Netanyahu yavuze ko Israeli itazigera yemera ko leta ya Palestine yemerwa nk'igihugu kigenga kandi gishobora kugenzura Gaza. Yashimangiye ko Israeli izakomeza kugenzura Gaza nubwo ibihugu byinshi bikomeye ku isi byemeye Palestine nka leta yigenga kandi ishobora kugenzura aka gace. Imbohe ya nyuma ya Israeli yarekuwe binyuze mu masezerano yo guhagarika imirwano hagati y'iki gihugu n'umutwe wa Hamas yatangiye kubahirizwa ku itariki 10 Ukwakira umwaka w'ibihumbi 2025. Kangushimire kubana nanjye mu mwanya wahariwe 24 hours news, aho tuba turi hamwe amakuru aba yavuzwe mu masaha 24.